Ka Northeast India Fellowship of Charismatic Churches Meghalaya kalapentip bakan panlong ka Joy in the City kaban sedang naduk lasai ka hanyo tarik hadu ka shpo tarik mtau benai kaban long Madan Malki Shalom ka Jingïaseng kanya ibai ka por san chiteng naduk ka sngi thoding hadu ka sngi sajan kat bah ka sngi ublai pat kan sedang naduk ka por shpo waje menstep hadu ka por ndu waje janmit habakran shakila patai kubor na kliang apostol RR Kongkrom ubade upresiden ka Neifcc ulong baka jing temu ban pelong ikan ka Jingïaseng kalong ban wanra ka jing pan thamai ka jing im jung iwei pa iwei ki bangai bat kalong ru ka jing kerku na ka menta ki samla kane ka de kalat ka bakordor ha ka baki para bangai na kaleng ka jela kila ban yalam ki bahaya sem jungki kiloki jor ki marjan marpa ban was ngap tin ka jong play u apostol RR Kongkrom ulong ru bah kane ka Jingïaseng kindon ki noyalap ka tin ka jong play bachi benta kalong ru ka jing kerku na ka menta ki samla ki balango pa ki jingdi pen buai ku mudrok ka kiat mat kiwi ha ka bakindon ki noyalap panduai banyo ka jingsuk ka jingkemen ka jing im jongki ha kane ka Jingïaseng na kliang ka Neifcc ka khot ka wers ngobahaya borok ki para bangai la kalong na kwipat ki balang Kristen bat ki bompat long Kristen ru ki badan apo ka jela bakinwan lang hak te ka sngi ya kaban yetu pi ke kubor ke babha badata kalong baka Northeast India Fellowship of Charismatic Churches in short Neifcc kan penlong ya ke Joy in the City nadu nyoterik umat kemut lesai janbit hadu sniublay shipoterik ki Jingïaseng ki bangin penlong kalong man ke janmit san chiteng bat men step pat ni don ke jingikai kendai beje hadu shibeje hapo laban Grace Church Hall kumta iwan ya kaban khot snobha na kaban ta jong pi baro ki balaban yo snow na marka ni gede galat ka bokodor ya kaba pila ban yalam ni baying sem jopi lok jor in men gi para gidon kinung yalap ki bokodor ki baublay upha hagani gi Jingïaseng ya kaba kila ban yo ya ki jingkar ku no Jesus Christ na ga tinu blay en bagi jingduai ki pangi becetong bagi badan kam ni ki jing pentumai haga jing imru ya kani ke Jingïaseng lakot kalut omdan kam bayrum baro pinwan da ka donut ka bapalai ba da ka mensim ka bakmen pengkat ijing net ke beskem jo pi hau play ba pila ban yo ya ke jingkar ku ha ka biya dei ba kane ke Jingïaseng let's see pila ban kali kai ni ka Neifcc kadai kata ka kenhun Jong ki charismatic churches ya kabala sedang ya kana do usnan ka kendai spa kendai punyo but kala palat ya ar kursan snan menta kala don hapo Meghalaya Shillong po Garo Hills but chikiway ki Jakaru kumta ni idon lang ya baro ki charismatic churches ki baper ya kabangila ban ya senglang chusin laisnem kadi ka Joy in the City ni pelong bat kumta manusnem ni dan ka combined service kabani khang ya lagi jong ki ying mani naki balang baper ni wanlang ban pelong ki Jingïaseng bat kumta ni leru ya kani po Garo Hills bat kani ka jing temu Jong kani ka Neifcc kalong ban nyukor nyuborom lang iki para charismatic churches bat bakin yo one lang ban yo join ban yo share lang iki platform ya kaban ya lap ban yo seng lang bat yo don ru hamni ya ke jutmu babha kata kalong ban wanra iki jingkot jingkia aga jidai Jong ka balang yi bat di balang baper ki badon hapo kani ka Northeast Barokaway ni smokeman bakani ka body lani gani ka fellowship lani gani ka kenhun ka bangidon kala ya de jingkot jingkia abaro kini gisnam da ka bangim shom la ino lani ngim shom la sangeno ya ka ban penlongi ki Jingïaseng na wayusnam
but kerpang epat nang tayo di ke join the city kabang lo ong mene bangi ju penlong si sin lai snam isim bagani di ke lat ber ke kabu ka babaro in ya wanang syakani ke Jingïaseng tu badan hagi jaka ba pero semulai lut but ban wan ru syakani ke Jingïaseng jadi bi kwa ban kham tip ha shushu Pila ban Paul you number kendai sao line riu lai not sao not way kendai. Yin se tu ipi kapor lani ke jaka lani ke nunu ke jintip ke bapi kwa ban tip. Kani ke dei ka kubor ke babha shepilang baro. Ngakren na kani kapor na kaliang Jong ka Neifcc ngadei Apostle Ruben Roy Konkrom but ngalong ru President Jong kani ke Neifcc but ngadei senior pastor Jong Kabalang New Testament Restoration Church. Haning idon ia kani ke bangakwa ban yatu yupi kata kalong President dena ke New Testament Restoration Church by President Apostle D.P. Khardan senior pastor Jong ke Christ Covenant Church Long Nangtaw General Secretary Reverend Dr. S. Lingdo, General Secretary, yung Neifcc, Senior Pastor yung Zion Christ Church Shillong. Assistant General Secretary Reverend C.S. Kongkiang, yung Senior Pastor yung Good Shepherd Church Shillong. Nangtaw Finance Secretary, yung Reverend N.M. Sangma, yung Senior Pastor yung Christian Revival Church Shillong. But Treasurer, uday Reverend H. Nongsit, Senior Pastor ng The Living Word Church, nang tagidandu gitukot Reverend Dr. E.R. Tongper, member ng CLT, Core Leadership Team, Senior Pastor ng Church of God Yongpia, baru President ng Test Pro Shillong, nang Reverend Joshua Prabat, member, the Senior Pastor ng Bible Believing Church Shillong, nang Pastor Reverend Jingïaseng Mermen, uday member, Hagkabaw Senior Uday Senior Pastor yung Faith Christian Church. Bagi cintu kongsan kongga Neifcc kongga pelong kongga kerpang kongga Jingïaseng pelong bawa yang pentumai yang jing juni wei kedang jing kui konsama kampan bahas dari jing show jing te jong tiap jokes bagi jing lengan jing bisa jing kaci lagi jing lu jing lagi bertaruh di don di sikri chomblei pada kedai dalam malam jamin don jiwai kerpang bagalong barwa jingko jingki akamet lagi jingko cuma batang talte di kumta sisi mana jamin di kerpang pi platform kan dan menerang utara video jadi jingwai kerpang nada jerkubri jingko